Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Hadin ba Menteri Rangba ka jela konrat sangma ola penbena ban Khang swai ki Nongwan Jngohkai Pyrthei hak ka jela nadu ka arphlai terik uyayong arhajar arpuai nakaleng Nongsan Hima ni kesngi ka arpau terik uyayong arhajar arpuai ulai kendu e Nongñiah kali kamai ki bakamai sekiwei ki jela ye ki driver kali kamai han nongba shilong ye ki Trai ki badone ke jaga sa bantip khamnya hadu katno kakta lada ke sorkar ka Khang ye ki Nongwan Jngohkai sya ka jela habaya keren bat arngut ki Nongñiah kali toris utam sinha bat Rahul Bomwik ki baju kamai kali na Meghalaya sya Asam kelapan pau ba ka jingkhang ki Nonglek Nongwan kan kta shibun yaki shisna munchwa kila sange kamai bat kila ye kendu ya bun ki jinge khamtam ban pendap penbiang ya ka Ïing kesem bat lada ke sorkar kan Khang biang samanta ka kanti ka jing janjar kan ban shu yaki habaya keren bat ucaman ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles uba Wandonbok Jerwa ulaong ba ka jingkhang ya ki Nongwan Jngohkai Pyrthei kan kta ye ki Nongñiah kali kamai ulaong ru ba kumbalong menta kataks jong ki kali toris karembha ki kali ki badon isi ki haban siu hadu arpsan hajar sanspa tengka tang kabai tax ki bomdei ki isi ki haban siu hadu katsan hajar tam ladakin Khang shikhang ki jinge kandai ye ki Trai ki babu kali ki bahaban siu ya kataks nakaleng jong uni unongelam ulak kerpat ya ke sorkar ba haswa bakan shim ya ki no ki senjam kidai ban khotlang ya ki banathir sanibha knang ba kanom kta ya ki lada kiwanra kano kajing Khang khamtam habai dei mat ki Nongwan Jngohkai Pyrthei habai keren bat uba alan was kharkongor wei na ki rangba uba don benta hakakam Jngohkai Pyrthei ulaong ba kajing Khang jong ka sorkar ya ka jingwan juki Nongwan Jngohkai Pyrthei sya ka jela kan kata hadu kata ula berabru da ka baong ba usngau thu ya ka jingkiu state jong ka ni ka khlam ha ka jela kabla penlong ya ke sorkar bahkan wat kilat kilanti bante lakam ya ke jing sapriang hanrei ulaong bangidei ban shimkia ya ka kot ka khia bat ngidei ru ban pek ya ka yo ka kot jong ka jela namar hakini kibnai baladem ka jing yo na ka kam Jngohkai Pyrthei kam don ai dei tang hadin ki khendiat benai ba ka sorkar kalasya yaki bakinwan kelas dang biang banwan bat ka jing yo kala yo hi khendiat khansoi hanroi lada Khang biang kan kata yaki shibun habai keren bat manager ka White Rabbit Guest House TK Ghosh ulaong ba ka jingwan jongkani ka khlam ka kata shibun hadu ba kidon ki Ïing Basa ki bahaban Khang no tang na kadau jong ka jing bom don ki breu ki bawan bansa khamtam haba ki wan Jngohkai sya kane kajela karno kan kta ya ka kamai ku jongki adin bak sorkar kalapan bena bakan namsya itu turis nadu arphlai terik hatsau sngi lentek namsya itu turis kaban sedang nadu arphlai terik ita kani ang kan sakta alot borak away namar boleh ngite ngiem hakini ki turis bawan nabar mo kane ka revenue kan kini open question ni ba ngi abala Khang kumde ta kamon ngi te ngi la Khang bai borak nginum yo ka tangban jakpor ng suyap bai minta tip ngiting su imbe ka nakini ki lokal kadno kin la ban mi ki turo ki la duna pisap ki bun bam jumi tre mi sura hi te ki ngiting depend totally no apa minta apa turis ban bawa nabar kita ngiting layap minta imla le sura da de ba ai kini ki total lockdown ding layap jing sya de ban ai bitangki containment zone kunto nang ba itu belangat pelai ya gitu giwe ba tempat ngat re tang ba husiar ya ki met lajong ba tang ya kata hi ya da ya lajong hi tang ya kata टूरिस्ट गाड़ी के लिए ना बहुत प्रॉब्लम दे रहा है हम लोग यहाँ पे गाड़ी रखने नहीं सकता वहाँ पे गाड़ी रखने नहीं सकता इसी हम लोग का टूरिस्ट नहीं आ रहा है अभी टूरिस्ट नहीं आ रहा है इसी मर रहा है अभी देखिए हमें गाड़ी रखा हुआ है अभी गाड़ी रखा हुआ है अभी थोड़ा ज़्यादा गाड़ी रख देगा पुलिस आ जाता है वहाँ पे गाड़ी रख देगा पुलिस आ जाता है हाँ अभी उमलिंग में हम लोग जब पैसेंजर लेके आता है उमलिंग से वहाँ पे हम लोग को 3 घंटा 4 घंटा वेट करना पड़ता है हाँ प्राइवेट गाड़ी छोड़ दे रहा है ऑटो गाड़ी छोड़ रहा है उसमें भी तो टूरिस्ट आता है ना प्राइवेट गाड़ी में भी टूरिस्ट आता है ना प्राइवेट गाड़ी भी चेकिंग करना चाहिए प्राइवेट गाड़ी को नहीं चेकिंग करके हैरेसमेंट करता है हम लोग का टूरिस्ट गाड़ी को कहीं पे भी हम लोग को शांति नहीं है शांति देना चाहिए ना हम लोग को शांति नहीं है कहीं पे भी जहाँ पे भी जाएगा समन स्लिप दे देता है अभी वहाँ जाता है अभी अब
सपोज ले लीजिए यहाँ से ओवरटेक कर लिया गाड़ी, टूरिस्ट को पकड़ेगा लेकिन प्राइवेट गाड़ी नहीं नहीं वो पकड़ेगा। बात वो नहीं है नहीं वही बात है ना, सब बात एक ही बात है। kalau kum ni एक ही बात है। ki turis ki wan lengba ki kam kali kamai bat ki private no te ki private hang te apa umling kim ju kham bat than ra tenghat lanu ki sai bat ma nrei ki pelai bet mer yo i kali private registration ki pelai nyo balik kalau kum tu nrei kitu ki kit ye ki turis balik kim dan jingpang se ki dan jingpang tang hi kali kamai no टूरिस्ट Tori kali private ki wan kit lang. Jing sia ladai ban pek cek ye gitu. Hadai ban rengkat. Amdai ban pelaj sting ye gitu ba private ro. Cek lang dah lada pikwa cek lang nai cek ye ki kamai ro. Kajing jumur jing kota. कर देगा तो अभी देखिए अभी टूरिस्ट बंद कर देगा, अभी हम लोग का तो कुछ कमाई का लाइन नहीं है। अभी हम लोग क्या करेगा बोलिए? अभी हम लोग को कोई एक लाइन देने से तो अच्छा था ना। अभी बोल रहा है कि ओनली फॉर टूरिस्ट, खाली श्रीलंका टूरिस्ट को घुमा सकता है। श्रीलंका टूरिस्ट कौन घूमेगा बोलिए? लोकल आदमी कोई घूमने नहीं सकेगा ना। अभी आज 23 तारीख से देखिए पूरा बंद हो जाएगा टोटल। हाँ अभी हम लोग को पूरा गाड़ी बंद करना पड़ेगा। फाइनेंस को कहाँ से देगा हम लोग? फाइनेंस भी देने के लिए तो वो होना चाहिए ना, उपाय होना चाहिए। ये 4 महीना बंद था, 4 महीना में गाड़ी तान के लेके चला गया, ठीक है। अभी फिर बंद होगा, अभी कहाँ से हम लोग कहाँ से पैसा देगा? घर में खाना खाने का पैसा नहीं है, ठीक है। अभी लोन कहाँ से देगा हम लोग? वो भी देखना पड़ेगा ना सरकार को। सरकार वो भी नहीं देख रहा है तो हम लोग का ड्राइवर का तरफ से कहीं से भी हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ड्राइवर भाई लोग को जितना ड्राइवर भाई लोग सपोर्ट भी मिल रहा है, सपोर्ट मिलने से भी ठीक था। आप खुद बोलिए, ठीक है कि नहीं? वही हम बोलता है सरकार को, बोलता है कि हम लोग को एक कुछ करके दीजिए। अभी लॉकडाउन कर रहा है, ये कर रहा है, हम लोग को एक कुछ करके दीजिए। नहीं तो बेंगल अभी हम लोग को फोर्स करेगा पैसे के लिए, ना घर चलाएगा ना बैंक को पैसा देगा। अभी देखिए 6 दिन हो गया बैठा हुआ है यहाँ पे ना, गाड़ी 7-8 गाड़ी है, 6-7 दिन से बैठा हुआ है ना। पैसेंजर आता है यहाँ पे, राइट टर्न करने से फाइन कर देता है, तो पैसेंजर कहाँ से आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा, सारा नीचे जाएगा। हम लोग यहाँ पे भूखा मर रहा है। ये भी तो सरकार को समझना चाहिए ना थोड़ा। ये भी नहीं समझ रहा है ना, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है हम लोग को। थोड़ा हम लोग को देखने से थोड़ा अच्छा रहेगा सरकार, मेघालय सरकार। Nilai iba ka sarkar kalapan bana bakan Khang iki turis na duar apply tarik. Adu kan no try kan kata iki driver taxi joka nongba silo. Pi ka kani ka jengkhang jong sarkar habi de kani ki turis ki bawan sabar. Markum juru iki kali ki jongi ki bakamai. Nangli na po Meghalaya state sa po Assam. Te ka jengkta le te kalalong ka basarkai. Wat hakaba ngila de maru lengba ki experience men hakini ki ba ka sarkar kala khot ka lockdown hakaba bubun ngleng driver ru berkitra ki khamio ki jingrap ngleng sarkar te sakaba menta saka kanti ka menta kalong ba ngleng sarkar kamut ban khang biang kumne hakjing sisa kala dei ban khot chwa ye ki nongyalam jong ki kenhun seng ba pher ki badan hangni ha po nong ba slong la ni ha po Meghalaya habi dei ba ki ni ki all India tourist taxi te ba kinya phli jumot la haknor kom ki laban Khang nomor kom kolong mensua ki passenger ki ba dan kaman lik kerki nang ni na po Shillong po Guwahati kawan ra ek jinge ka bakrau na ka daw ka jing Khang sendet jong sarkar te mentaru kumju hi ngatharai kan kta am tang yu Nongñiah kali hente kan kta ru war yu Nonglet Nongwan nomor ba Nonglet Nongwan hi mentau la de book lupai ki tiket ki ba pher nang thena po Assam te mentau unlet nang ni pat stis po Assam ndon kali su te kata kam dei bong bak ta tanam tau Nongñiah kali ni Trai nong bu kali de kata lang itu Nonglet Nongwan ro kham tam ling ka sarkar jongi ka de bantip ha ba ka Shillong city hi ka de ka via road ka ba let ling ba na ka we state sa koi pat te haswa ba kan pha khot ban Khang i kini ka sarkar kala dei ban bu pan ban ye sibun ba ki jaka test covid ha ki inu ki lat ki ba ka kani ka interstate vehicle kayat nomor ba kajing pahu pisa jong sarkar hadu bada kikror tengka men hak tigi snam gi blalet te balai ken bakan menta pada ba kan Khang sendet da ka ba ong ba kan bakan te lakam ni ki covid ne ki bre wan ra ti kyang jingpang ki bana sabar ten komentaru kolong bala da sarkar kajing sisa ka baning kong kala dei ban bu swai ki covid test lane ki ta ki jaka balai screening test hagi bubun ki benta lada ka sarkar ko makam don pisa syuru ko ade bensim nakaram nak menta ka jumen toy jong ki bubun palang
jong state hibrok away but kani ke jing khang khardap mentah nadu ka arfly tarik ya kini ki interstate vehicle kan kata si kadai kham tam ki trai namar ba mentari le sisen bala renew ke permit ru onam la su ban renew kum hakipor ki ba menswa tang 100,000 1000 praspa ladam Henry mentali ki balong ki badan AC kin hapsi hodo arsan hajar sanspa ki ba bamdan AC khasan hajar sanspa kataru kolong tang sisnem te katni kal andu kala trikam nadu ka sitrik bana April mentau snem te haba kami o kamai plus antar sarkar pada ru ka kwa ban haras penban ya ki nongbu kali dakum ni dakum tai te nakaliang jungim kaseng ngakum chairman jong ka all media joint action committee ngasngau pen pau ya ka jing sngu diau ka bakrau ha ka ba sarkar ka kham dak perkhat jangai mar kham da yi jangai swa ba kan le ikni ki baro but kumjuru ni ki padba nong song apok megalia ki babon sisa ya kata bong ni covid kinang penolong kamkai henry nakliang jongai ngam num sim kamkai udai sisa kyang jengpang bal serkai bal sare satlak ka Pyrthei henry ni nakliang jongi pa kum Nongñiah kali wat nak kipor kiba kiblalit no kini snem kiblalit no ngila juai kentu ya ka health department bala kumno ka di ban ai ka Jngohkai ka babiang nak bentai Nongñiah kali henry hadu kat kini kisngi ki bomentaru kam semladon bukum kata te Henry kasudan bet tang kai kecing hukum nak liang jungi ki Nongñiah ki basakmat ba kinun ki passenger ki basong apo kali ki di benteng ki mas but kam tamli driver su di melong kumta ude ban penbiang bhai ki sanitizers lani ude ban deng bhai ki mas mo habau kamai kali namar bateng teng kejing mi man kamai kali nadu bla pelat hin semsnem brajun hadu kat manta ni nang suele tang kumno ban yasat lani kumno ban ong ban ya pendap penbiang lani ban sat ram henry hadu kat mantahi kum kitra be Nongñiah kali kim palai ram nak tu ko lockdown ke baladep but hadu kat kini kisngi menta tela da ong khang biang sai sin kat no kan ai wat kelebor department ke nak liang jong kitra nong bu kali jusio sya kelebor department henry hadu kat menta kampat semladon konuno ke jingrap nak liang kelebor department tekum kita ke ibrokhat kolong ba mentala da lockdown yang menta sai sin la daerah mana persak yang menta sai sin ya ki nongbu kali lani ki Nongñiah kali te hatu kelebor department kanu kala man sio bar ka sarkar kanu kala ban ma bi khajna kumba kolong men hagani bangi ki ru kadai halo kita ki nongru bangi ki kompnyang di ban her ten re kam sim lahir ngi ki bakan dunai khajna ru ka sarkar kam ka kham pendunai ya khajna ndai kanang yai pen kiu pen ban na ko ke sngi sakwi ke sngi kum ma pi osngo man ne sakmat ka bangal ada batai momen suang ki interstate vehicle ki renew permit tang kema 1000 praspa 1000 do bobon tenre kum kolong menta khasan hajar sanspa bat hajar apsan hajar sanspa dekun kini ki brokhai kolong ba ke jingya nong kolong ba ke detang sarkar khanyot yu berit te ngabu ka jingkeli menta yak sarkar ba lada piong ban phasong ye kini ki interstate vehicle kan long lut ya baro ki interstate vehicle lane kadai be tang kitik apply sa po asam lada piong ba di tang tik apply sa asam paderu ba hatu kaladan em kata ka join meeting ke jong pi ke sarkar bat ki Nongñiah jong ka asian jong kini ki interstate vehicle ba penyerai kini namar ba banong mansurai dan mansurai kerki ko mangilamat ding ba kini experience ha kini ki March April May ni ba kidan sibun ke jingko andai menta jing sang la de ben learn through that experience through that failure ba katno la dangi khangdam katno kan wan ra yak jing ye jong pa yau pa ba te itai de ba nganga kwa ban kentu sarkar la da de pa de ru ba ong bakal ade biakran ba kedi ban pensai kan ke kita ki beli biakran mo to ba alan yu ba menin kasngi chief minister ka Meghalaya pan banaba nadu ar flight kin khang biang ki tourist ki bawan spo kam jala Meghalaya te kai phidon banong habai de batani ini kalau jing ko kraw ni ki badan ha ka tourism sector ko mafitip hi man chef nam na ka daw jom ki jing jaba pero nadu ka jing ki CAA nang ta ka jing jaba isamati nang tabut sa kini ka jing wan ka jing pang covid ka tourism sector kala suffer ba ha ka ba ngila khang ka business ni pa khat pat bun ki bri kala du kam tu jam ti haji sia kalong ka jing sutenap bahu bunai Desember kat santrik sarkar jela la ailat ya ka tourism man play biang ha boro ki benta jang jela boro koi
but kani kalau ngujing kerman ko crowd ini giba Trai akan ka kam tourism ti nakajing lap jungi hadin kajing play kajing wan yang ibri kalau ke ba stunat ba dan bun bahagi beri bawan sa bawan kai but kani kalau ya rap sibun hakaban kleb yang ya tu jingdu bakra ko bangi lai kendu haus nam arajar arpau ti mangahi wei nak babu ingin ki guest house apa sora bat hakabang keren bat ki perlok tengah ki bayale rujuk kam kalau ke basu tenat nomor ba on an average ni yo record kemba yo pau berapa persen ka occupancy mo jingwan sa nyo ki brio haki jaka jungi tiga kalau jingkremen ko bakra ko bangi la snow hiru ba watlan ngi du macam senem ro ndai hapo kini kendiat penangi la ban recover sibun ki ba ni akan duk haus nem arjar oh ti menin nakaliang siam na kendiat ba kodong kejing Khang ke ba kerki ngi song tu sya ya ka jinglong jingman ha Pyrthei khamtam apori India bahkan ka jing kiu jom ki beri bayo jing pang covid kalau kiu ha ti kalau ka concern yang ngiru ba ngi song tu sya hi ka jing ko jing khia kawan khmat tinggi ngim keren persia ya kata kejing keren jong siam kejing Khang jong sarkar ti ngi syukmi inti bagan kejing Khang ba nadu arplai tarik kerlong da si kejing perkhat ni ba sarkar ka kwa penbiang phaya kini ki prosedur berokhat bat ni kermen bakan Khang slam nomor ba Trai la da kadang Khang biang Trai ka major blow ya kan tourism sector bat ka impact kan kan serhei ba ka ba beri kinduk kambiang ka ekonomi kan hier tinggi sukmi inti bakan long sipor kat ba sarkar kan penbiang bahaya gini ki prosedur berhaj ambut balong gumni ba hajing sia hakini ki ngisngo ba sarkar ka penbiang yang ini ki prosedur SOP mo ki khamtam ki beri buan sabar bat pintip dikenahi ba ka sarkar hakiki hakipor ba pli haki hau benai Disember lawan rak ro ko ke app ha ba ki brio ki bawan rum sapo ka jelajungi lagi digi turis kedon ke sistem bagi haban register sio bikin wan but part of that registration ka dei waki kini gini ko aban wan ni ki haban penbiang ya tu kan negative covid test report balale daka RT-PCR kabamud baka pentikena bagi beri baru sane kidi bam don jingpang belum safe tingai mendel le baka sarkar kala penduna ya tu ka number of hours ya ka 48 hours kabla pentikena siu ya ka jing sengan jong beri baru sane tinga snow balada uturis hi u wan sane la da ula penbiang kini ki jing don kamro kamtam ka bokongsan kini ka jing wan ra ni ka jing ya ka negative test report bahasa ku prakanta masuk ke sarkar ke dewan ban pelaj ki turis banwan sani nomor ba ngasar ke di kamram juga sarkar balada kat simkhia ya ka jinglong jingman na ka daw jung jingkot jingkhia ngasar ke ekonomi ko di kongsan ban peni ban pentikena ba ka ekonomi jung ikan telun bat bangin num ngat su hawe pak jing molong mencem senam nomor bola tangi kedu jing mencem senam bagi Khang biang benta mo oi pim tang de major blue ya tourism sector ni ke jelajungi tengah kami ngerti ba kibor ki badai penyak ke sarkar khamtam hapo tourism department kin phai khmat sekanika sistem ko peladon kapan pentikena bagi brio lagi rung kin onra kan negative report dan test pat ginailat ki turis kibala jet kerpang kibala penbiang ini bagian drum support ka jelajungi ban ensure ka jing tulun ke ekonomi jeng बहुत अवसर हो गया क्योंकि इतना रूम है कोई कस्टमर नहीं है जो आदमी सब बुकिंग करता है ना तो सब तो कैंसिल कर देता है डर से कोई नहीं आता है आने के लिए वो दवा प्रॉब्लम है जो दवा कोरोना का रिपोर्ट करो वो इसलिए बहुत अवसर हम लोग का इतना रूम है 100 रूम तो खाली पड़ा हुआ है एक तो भी नहीं आ रहा है जो बुकिंग करता है आने का पहले 2 दिन बाद ही और बोलता है जी नहीं जाएगा सब
तो 1 साल पहले से चल रहा था, किंतु जब से कोरोना शुरू हो गया उसके बाद एकदम नहीं।